Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel mukbang Bapak teman-teman. Di sini kita mau mukbang lagi. Ya menunya ada apa aja ya teman-teman? Di sini ada lalapnya, ada bonteng, ada jengkol, ada terong hijau. Lauknya ada tempe goreng, ada tahu goreng, sama ayam serundeng ya teman-teman. Di sini kita sambalnya pakai sambal goreng ya teman-teman. Di sini kita nggak pakai kerupuk dulu. Ya udah, nggak perlu berlama-lama. Sebelum kita makan berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Ayam serundengnya teman-teman cantik. Tahunya teman-teman.
sih banyak ya lauknya. Mantap teman-teman. Maaf ya teman-teman, videonya sering di skip dikarenakan di luar lagi ramai teman-teman. Udah video saya sih gitu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.